Lipoliza podbratka, metoda koju sam ja ranije radio, međutim u poslednje vreme moram da budem iskren da je prilično napuštam. Zašto? Više razloga. Jedan je razlog što je to tretman koji, iako komfortno deluje, mora da se ponovi nekoliko puta, to nekoliko, čak i 10 do 15 puta za postizanje nekih rezultata. Drugi veoma bitan razlog je taj što ta lipolitička sredstva najčešće vrše destrukciju masne membrane, gde dolazi do lokalizovanog inflamatornog odgovora, što znači u prevodu na naš jezik da dolazi do pojave otoka koji mogu da budu uporni, perzistentni, dosadni pacijentima. Jedan problem kod lipolize oko koga ne postoji prečica je nažalost da kod ljudi koji imaju opuštenu kožu vrata i koji imaju opuštenu platizmu, to je mišić koji se nalazi na vratu, lipoliza ne može da da nikakve dobre rezultate, čak po mom mišljenju, ako biste izduvali vrat, a niste zategli kožu ili mišić, možete da dobijete i pogoršanje stanja. Šta ja volim da radim? Dosta volim da radim face tight, odnosno neck tight metodu, koja je radiotalasno topljenje podbratka, koji može da zategne kožu do određene granice, naravno, i uz to topljenje masti. Postoje i načini da se zategne i mišić, odnosno platizma, ali kod određenih pacijenata može da pomogne samo plastični hirurg, gde je potrebno raditi nekad liposukciju sa ozbiljnim hiruškim intervencijama na vratu. Tako da li ste ili niste kandidat za lipolizu, to se najčešće određuje na jednom dobrom sveobuhvatnom pregledu i budite obazrivi. Znači, uvek razgovarajte sa svojim lekarom o svim za i protiv ukoliko razmišljate o nekoj metodi.